78'ге чыккан атам бар. Адам болбойсуң, адам болуп эле турам го, турабы? Адам болгон ушунчалык да. Дагы кандай адам болом? Атам акылдуубу, Google акылдуубу ким билет? Айткыла. Чачып битти, любой нерседен үйрөнүп алсаң болот, турабы? Түшүнбөгөн нерселер. 29-га чыктым, 7 жыл жүрдүм Россияда. 20 жашымда бир кызга үйлөнөм ата десем, ал бербейм, буның болбойт дедилер. Шат Россияга кетип калдым. Ошо ойда Россияда жүрө берип, мына 29-га чыктым, эми келдим. Атам өмүрүн Москвага барбаган. Метронун мызын билбейт. Чын. Москва Сити бар го, көрсө тоңуп калат, тоңуп. Өмүр айылдан чыккан эмес. Дагы эмне дейт? Адам болбойсуң, адам. Но адам болдум, нормальный. Дагы ушунчалык адам болгон. Бала, өзү менен өзү сүйлөшө, жинди болуп калгандай. Бербас. Бербас деп атам атаңды. Ура турганда качасың, бербас. Напсак, бербас деп атаңды. Тийбейм мен. О бала кезиңде урган эмесмин чекеңе чертип. Акелериң болсо таяк жеп эле чоңойгон. Кел бала жака. Жашың 30-га чыгайын деп калды. 30-га чыган экен 29-га. 30 мен 29'dum. Ne ayırması var buna? Keçeli 31'inde 30 da atkанбыз. Buna bugün уже 30'ga toldun atağın Ozurayın. Talpan atağın Ozurayın. Bu kadar olup. Özünüz ayttınız, erkek kişi ızdıravoy boş kerektir. Izdıravoy'da bu kursakta aytkan yok mu? Küçte ayttı mı atağın Ozurayın? Kılgan işinden dayınacak. Erteden geçke kulağına nauşunu tukçun salvo alıp duşu. Keçke telefon. Balam. He. Keçke jatkanda çalkangan jatpa balam. Nege? Jayılıp ketesin. Kırıngan jatsaң da puxta uktayсың. Özünüz ayttınız ki nan bolsa ır bolot dep. Oşa işeni jey berdim da. Telefon, ata telefonda bardık nerse ata. Siz düşünbeysiz ata, eski adamsınız ata. Ne gereği var mı? Ama az sizge soruyor berem ata. Eski adam dep. Ne? Özün canı sezbi ata. Ne soray? Azı 21. kılı mı azı? Ne alıp dur bolsun? Na, smartphone, selfie, Wi-Fi, TikTok, Instagram, Facebook, QR kod, planshet, drone, kriptovalyuta, gamer degen nesleri düşünüyorsunuz mu? Ha, toңdu. Anı düşüngön menen bizgemde. Kaysı birinde o kat taş af gelip bere öyle anın düşüngön menen. Ne gereği var maga? Zamanla jaraşadı ata. Zaman. Atağın da azıray. Zaman. Zaman oşanla oyunca duradu. Özünüz teskeri getip atağız. Keçke telefon. Ha, bunda jakşına kızlar var mına. Bol poygon. Ka üylönsen bolot ele. Üyleniş için birinci taçka tevik oluş gerek. Taçkanı tepbey, taçkanı türtöt. Ha, daha düşünmedi. Taçkanı dilesen türt albaysın. İçine dordoya varıp kişide işteysin. Biraz akça tavasın barıp kayra kursağın toygozosун. Kayra akça tavasın, kayra kursağın toygozosун. Taçka türt albaysın. Ata taçka al, araba emez al. Al maşine. Maşine mi? Una, avtouna. Ya tan nasıl maşine? Biz yaşlar современный tilmen taçka dep koyuyoruz da. Taçka dep koyuyoruz. Taçkanda taçkalar var ata. Azır aytsam toң kılasın. Elektromobil, Tesla, Givrit, Li 6, Li 7, Li 8, Li 9, K5, K7, Carnival degen maşinalar düşünüyorsunuz mu? Komfort maşinen bolsa jaşoğunda komfort болады. İçinde bardık nersesi var. Люк, сенсорный микрофон, автомат коробка. Siz arkadaşlar düşünüyorsunuz ata. Ya tan nozray. Şu maşineyi sana töröp bere öyle. Ya tanrım var. Kençerdi magnetofon dep. Maşina menen baktulu olup ketken adamdı gördün bile. Üylen baka. 30 yıldan beri Niva menen жүрөсүz ata. Oşo 30 yıldan beri Niva menen apаңa göz baktulu olup sizler çoğaytkanbız. Sen töreleyin de atkandı algamın oşo maşineni. Koyun çata oşo Niva'nı ayda öyle koyunçu. Nege? Bir eşigini japsaz, ikincisi açılıp ketedi eken. İkincisini japsaz kapot açılıp ketedi eken. Koyun çata. Zım menen baylap koyup dele geteriz bir jakşınele. Toyaşlarga ayak baka varıp жүрөбүz. Keçe hakemin balasını aydatıp alıp çalkalap ketip atıptır. Ata Niva'da çalkalap atasın desem. Çalkalagan jokmun. Eşikti karmap ketip atan bolmasa açılıp ketet dep koyat. Koyun çata. Ata baktulu apаңa көзсең. Бүт балдарым ошо Нивада эле роддомго каттап эле бир жакшын деп сатпайбыз алмашын энди. Ya нормальный кыз жок болуп атат да ата үйлөнөйүн десемчи. Seni bir üylöş gerek balam. Normali kızlar dele var.
Al kızlardagı normal erkek yok dep. Prosta kayçılaş ötüp ketip atasыңар. Meni görбөй атат да. Sen alardı görüp aytasın, alar seni görüp aytat. Ya ата, азыр кыз нормальный кыздар жок. Kız var, Тамак аш кылбайт. Tamam aş. Тамак аш кылбайт, тамак жебейт. Азыр кыздардын татуаж, ботекс, хайландер, селфи, лупа, гель, мадикур, педикур бүт жасалма. Ya taң озуран, баягы ne dedin bu? Ботекс. Oşonda gelin alıp gelever. Çağıp atat maga. Botoks degenin баягы özüň okşagan bol boygonu bolsa gerek ha. Айттым го караңгы деп. Ата, сиз айтып аткан ботекс андай эмес, болбогон эмес. Озумдондайлар, но. Ya ata. Koyataң озуран, ördöktün erkeginde olbay. Оған билип албайтын да ата. Botoks şarga түссөм бүт бардылар, мындай болуп калды. Вот ошондой. Кирпигим ондай. Түйүндө навестин түйүндө тургандай болосуң кирени. Шамал болосуң кетип калат аркамда. Бүт жасалма. İlgeri mına kızlar ayabayla mınday her türlü görüntüler. Birin karşı tikke, biriniki ıldı, biriniki kıska, biriniki uzun. Az bardık ayalдар. Bir de gözünü cumhur elestetsen. Ne gedemeysin mi? Geltir atan özüne. Карайт экенсиз а? Karaysın adam bolgonda. Her cumaga varganda karayım. Aldıman çıgat. Bayakı kofelerge girgende görüm. Halalı. Ошон чекече инамай аяштам айтыптыр да. Ne de? Сен ордун атаң болгондо 10 жыл үйлөндү эле деп. Taң ozurayın. Hazır o kaşlar da okşaş hazırkı kızlardan. Taң ozurayın. Bayakı bir yılı bir különka geri ırdagan bir bala var le. Kim ile? Кайрат кыргыз. Oşa Kayrat Kırgız moda kıldı oşana. Oşa kilipten gene büt vardı oşun olup kaldı. Taң. Ата, капа болбоңго караңгысыз ата. Ya taң ozurayın. Özün japçarık sezip alıptır. Ата караңгысыз. Караңгы. Ките окубайсың дей бересиз го. Ките окуш шарт эмес. De okuvaysın. Азыр интернет деген нерсе бар. Mi internetin ben beledi. Zoom конференциядан контент түзүп, проектой менеджерден дата анализ кылып, илим билим алып, айтишникте деле жүрөт, ата 10 000 5 000 доллар табып. Атаң ozurayın o 5 Мен деле жакында блогер болом. Жақында блогер олым деп жүріп, дейм, үйленбей қаласың атаң ozurayın. Неге? Ne kılasın bu blogerdi? Yaşın 30'ga çık, eğim bulup, alar kişinesinden okugan, çokugan. Мен деле окуйм да. Коом дей бересиз, ата, коомуңузчу. Kom özgörüş gerek. Өзгөрбөйт коомуңуз. Bala. Kom özü özgörmey sayın biz anı özgörtmeyiz de vata jaratkan aytып ata. Ата, коомуңуз өзгөрбөйт. Nege özgörmey? Үмүт кылбай эле коюң. Nege? Коомуңуз азыр бүт феминизм, гей-парад, тасичный краш, тревога, ковид, карантин, бүт нерсени көлдү элдер. Эмне өзгөрдү айтыңчы? Ошону айтам да, бирок Эч нерсе өзгөргөн жок. Covid дегенин кичине özgörtkөн. Неге? Özgörtkön. Nege deysin da, eldin bardыгы үйдө топтолуп чай ичип калган. Ооба, мен дагы сизди ошондо жакшы адам экениңизди билдим го. Ага чейин билбейм. Ага чейин үйгө келбейт элесиз го. Taң ozurayın. Balam, kıskasını aytkanda üyleniş gerek balam. Üylenmesen ben yaşımla 78'ge çıktım. Bir gözüm ötüp geçse bir ne verenin cıtın cıttamay kalan bu dem. Üylençi balam he. Ата, жакшы ниет кылсаңыз, Nege? көзүм өтүп кетсе деп. Alan. Мен үйлөнөм да, сиз каяка кетем деп атасыз. Şön getem da. Каяка? O Ayşe Tankıla. Ата, али эрте мен үйлөнүшүм керек. Üylen balam he. Той кылабыза 500 адам чакырып ата. Uf, 500 adam çakıram deyip yaşlar 35'ke çıkıp gidiyor odat 500 adam. Ya dinimizde şimdi bir koroz soyup jarele kılıp koydu odat da. Şöyle. Ya cebri oşu 500 adamdın batası diye kredit alıp toy kılganlar var he. Анда мындай кылбайлыбы? Ya men oylap kalammışım bayakı Avrupa Amerikalılar akılda okşaydı. Неге? Ya 5 adam bile nikahını kıyat boldu büttü. Анда эл эмне дейт? Ha? О, биздин эл анда сүйлөйт. Ha, el ne deyip de öyle ötüp gedetkemizde bu dün. Ya balam üylen kılanla görek de. Мындай кылам анда. Bir üylençi balam. 500 адам чакыргандан көрө He. бир чаканыраак той кылам дагы сизди ажыга жөнөтөм. Ha. Ажыга жөнөтөм. Özünsün bu. Неге? Neye aytıp atasın antip? Ажы ата болосуз да. Ha. Ажы ата болосуз. Ажыдан келгенде ажы той беребиз. Эл көрсүн да.